Shalom, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, i le suafa manu ma lo Iesu Keriso, o te whaatalofa atua ia te oe i le nei afiafi. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I le tatapola kalame o amataina i le nei afiafi, ma o le au amataina i le tatalo, I ona whaasaloina I le o le pola kalame pe ona fuafuaina. Father, we honor you, we bless you. We bless your name. Vi ia oe te mai whaavavau. Le nei tula o le amataina I fo I se polo kalame ala la onanga a le Global Kingdom TV channel. Ma se wala au I loa nganga pa ia na ia taitaina ma tautaina le nei polo kalame. Father, I pray that your Holy Spirit will lead and guide, that you give us the words to speak. And I pray, God, that you bless your children. I lau whanau a ma futa mai le nei afiafi. Ia e me se ai foe I mātou ma Pastor 𝚘𝚘𝚦𝗏 Sara I le whaafuaina ai le nei polo kalame. Ia avea le nei polo kalame ma whaamanianga I lau whanau I lo atunuu e Samoa. Ia sili ai o na maua lunga ai o lovi inga. Father, I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Shalom aleichem o te whaatalofa I le swafa manu malo o Iesu Keriso le atunu belo I Samoa o ai lavo ma whaiona ma futa mai le nei afiafi I au auna le atua ma whaletua o ta ma tina ma tutua Ia e mese ai le lau tele o tātou tangata Samoa ua ma whaiona maua mai le nei pola kalame I le nei afiafi ma o te fifia ai o te whaatalofa ai ia te oe I le suafa manu malo o Iesu Keriso. Ma le nei afiafi o se pukalame, it's a very special edition tonight. It is my honor and a privilege to host the Visionaries for Global Kingdom TV channel, le sisunga ia Pastor 𝚘𝚘𝚦𝗏 Sara. Ia o te whaatalofa ai, ia Pastor 𝚘𝚘𝚏 Sara Bureta, I le nei afiafi, ia whaatalofa atu, Pastor Mike and Sara, and welcome to our program tonight. Praise the Lord. Hallelujah. Aloha, Sister Lise. Greetings to you all. Samuel of Afongaanga in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Ia, talofa Lise, wea fwoi nei taimi e whaatalofa toa I tātou ainga, whaafunga mai lungo penga te whailangi. Ia, masifoi o le mai mota po e mai o wao whaarpenga o whioi o le tala lei, ia, isi o seitu e whio nei ke lope. Ia, masifoi o le tapo inga mau o Samoa, I ona tulanga whaalupe lupeina, whaatalofa tufoi, ia, I tupulanga lalu wao o Samoa. Ia, maso o se Samoa o lo whapenao na mau o mai tātou por kalame ne fiafi. Talofa lava. Thank you, Pastor Mike, and thank you, Sara. Mole atu fo le nganga whaafitai te olua, I le talia ina fo I o le wala au, mo se pol kalame whaapitua I le nei a fiafi. Mola o tau sila fia Samoa. It was my request to bring on the Visionaries for Global Kingdom TV channel to share the vision from God. Ina ia tātou whaalongolongo, ia te ila ua I se moli mau la te au maia mo I tātou le nei a fiafi. Ai me se foi o le a whaatala noa ina, I le teimi na wala awina ai le atua ia te ila ua. Ma ave ina ai le visiona, le ua whaatino ina e ala leo aunanga a le Global Kingdom TV channel. It is my privilege and honor to have them with us tonight. Ma o te lofo I o le avea le nei whaatala noanga, ma whaamanuianga I atu oe, Samoa le nei a fiafi, la tata whaalongolongo. Po le ase wala awina o le atua ia Pastor 𝚘𝚘𝚦𝗏 Sara. Ai meise lava, le visiona le na tuina ia te ila ua, le wa tātou mawaine po kalame matango fie. Le wa, maybe a few years now, o tau mata mai ma mafuta mai I le tele o pol kalame matango fie ua avatuina le nei a onanga. Ona o se visiona na tuina ia te ila ua. Ia male nei la fiafi o te fiafia e whaatala noa ina I la ua. Ma tātou whaalongolongo I ni whaamanuianga, ma ni lui tau fo'i le atua, na tuina ia te ila ua. Ia le wa avea I ma whaamanuianga mo I tātou malava. If you have been following and
been watching Global Kingdom TV channel, you will notice that these past few years or these past couple of years, you are seeing many different programs. There's people preaching the word of God, sharing testimonies of the goodness of God. And there is a vision behind all this. Elena o se polo kalame a o se bisiona na tsui na mai ele tua ia te ila ua ia le watino mai ai ia le nei au nanga matango fia ua avea ma whaamanianga I lo nei tangata o te tali tonu foi ua avea ma whaamanianga oi ia mai o te Natalia, Pastor Mike and Sara. Pastor Mike and Sara, maybe you can share ia whailua mai o lua tangata ai na ia malama foi ia le atu nuu ia o lua awa le was umina tato mafuta. So I've gotten to know you guys, but maybe you can share your journey po fiele mele tulu iai and how you encountered the Lord and how God has called you in this season. Ia tu nā te ela ia te olua nea fiafi, ina ia whaasua mai e tu sai, ma le taitaina o le anganga paia. Amen. Ia, whaftai Lise mo le whaafsili nei vaenga le fiafi. Ai le I amataina stala nei pō, mo fōi ona whaftai le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia whai fōi ona maua le nei lau ma le nei masele. Ia wai le ia ise manatu le fōi se langona, ia ise afiafi whape nei. Ia ai whaftai le atua ia na polokalame, whaftai le atua ia na fuafuanga. Ia ua musuina fōi oe le tofine, ia I le tala le lei. Ia wā fōi se tātou whatalanoanga ona o le nei moe mitinga, ma le nei fōi whaalinga mai le atua. Ia wā lava le momoliina o le tala le lei nei o tātou tangata Samoa. Le alai momoli whaptoa toa il whaftai tele lava ia te oe le tofine. Ia ono le au e mai se fōi o le saili mālo I le atua. Ia ua e fōi se tō whā, ia ua se moli mau, ia ua fōi se tala. Ia e tusai ma le nei moe mitinga e mai se o se whesosoani mai o le lii. Ia I o ma ua tangata tau mawhai mo le atua malona finangalu. Ia I le nei fōi vai tau ma le nei vai taimi ua tato iai. Ai lei a mataina la stala le nea fiafi. Fia momoli fōi se whaaftai tele lava. Ia I le tino ke riso ma le ainga o le au whaatuatua. Ia ono la autou tatalo ma la autou tapua inga. Ia I aso taitasi e le ngata o le nei au onanga. Ia ai so o se au onanga I so o se vaenga o le nei lalo langi o lo tatou au mawai. Ia e pei ona iai le tele o ala leo o ala ata ese ke risiano. Ia o loo tau mawhai a wale moli ina o le tala le lei. Ia I so o se maota ma so o se lawa, ma se lava na o tātou tangata Samoa. Ia wai el tai tonunga Lise e to tele lava nganga o Samoa lo tangi Maiava. Mai iai fo le tali tonunga na whaia e le atua le Samoa e whesosoani le Samoa. Whaia e le atua le papalangi e whesosoani papalangi. Whai fo I le atua le tangata uli e whesosoani tangata uli. Ia o lea lai mo mole atoa il whaftai tele le ainga o le atua. Ia I la utou tatalo e mai se lava nei o tātou tua asina sina o le atunuu. O lo lātou tatalo I le au ma le pō e mai se o le lātou tatalo leo leoa. O lo whapenao na tapua ia ai Samoa si o tātou atunuu pele. Ina ia e malo whaiva si o tātou atunuu. A wao le whaavai leo Samoa. O le atua e whaavai le atua Samoa. Ia o le mela lea Samoa whaaftai tele I la autou tatalo ma la autou tapua inga. Ia o mawhai e fōi o na maua le malosi, maua le mawhai mai le atua. Ia e whaataunu o e fōi nisi o moe mitinga e maise o le wala aua le atua I o maua tangata. Ia o wala na whi aumala na ngaluenga. Ia ai o le amata atu whaapestala Lise, a wai so se mea lava. Ia e mua lava ta mao le ainga aia. Pe o le nei la fiafi. Ia e au lava o na watu se background. Ai le I o se tatou tala I le nei moe mitinga man nei whaalinga mai le tua. Ia o lo ta maa. Ia
soafa pe ingoa ia lofi po ia Ioane o walau Bureta ia e maila fioanga o sala ilua sale aula ia ma safai ia au 𝚜𝚘𝚗𝚣𝗏 e maile a fioanga leo vayusu i faleata ia ma le pai a le pata ia o aula ia no whanau i loto pā ia i le matou ainga i loto pā ia ma whapena ona tupu mai ai leo langa tau mawhai mo le lii ia e maise o i sa whailele mai ai leo langa ma sa whapena ona tupu mai ai i le leo langa wha Samoa na ola mai ai tātou i Samoa ia o i la i loto pāna o ola mo tupu ai ia ma e fia mo mole atu ai fo'i le loto whaaftai ia i ekalesia na whapena ona te le se sao i loo nei fo'i o langa ma loo ola tupu ai na o i loa ai whaitau le upo le atua po le fionga pa ia le atua na o i loa ai ona a mata ona whaile nei mea o tatalu ia ma feso o tai le atua o le whaaftaila i le kalesia na ola ma tupu ai ia o le kalesia katoliko ia muli ane ia sa whapena ona whatamilo i le atua le olanga ma anga i atu fo i le kalesia metotisi ia peio e kalesia ia na ola ma tupu ai ia ma sa whapena ona iai le nau e auna i le atua i le mawhai ai e mai se fo'i ia se i kausui ai fo'i loka o langa mai le o langa sa o taola ai ia maila i le i lo laititi se i o i le se fulu ma le fitu o tausanga ia sa o waunga i le unga au le leile o malisi mulivai ia lewa sila fia fo enisi o tatou tangata Samoa po Mary's Brother School ia ma whaawau atu ai le kolisi o sangato Iosefo i Alafua ia ma ngai mai loi nei i New Zealand i le tausanga i luafe marwha ia peia ona whaasoa Lise a maise le whaafunga mai o si o tatou atunu pele ele iai se polokalame ele iai fo i se fuafuanga e anga i mai nei atunu ai sa whapena ona nau ia le tamama le tina i si o matou ainga ina ia matou anga i mai nei ia wafo i se sailinga manuia o matou le whanau ia ai sa iai se mea na tupu ia na le taunu o il matou o mai le taimi sa taunu matou o mai ai o le navaenga ia pei o au le sa ti lei il matou o mai ia ona sa maua fo i mai o le tino tu lou le whaafunga mai o si o tatou atunu ia ai sa whaataunu ina i le atua i le tausanga i luafe malwha ia ma ngai mai loa i nei i New Zealand nei ia ma whaawau ai le aonga ia sa o aonga la i le aonga ma nai a lea mai o te mita i si o lau mo pele ia o le aonga leo tangaro college i 𝚜𝚘𝚎𝚎 274 𝚜𝚘𝚎 ia ma whaawau ai le aonga Lise ia ma sa whapena o na ngai atu i nisi o tausanga pe tasi ma le afa ia i le tato university o Kilani ia ma whaawau ai le au tauina i nisi fo i o matata sa whapena o tau mwhai ai le ola o uina ia peitai pei ona talano atu si o tato atunu o leivaenga le fiafi o wala o tangata ele wala i o le atua Praise God, that's right. o manatu o tangata ele o manatu i o le atua sa iai fo i se moe mitinga e whapena ona ngai atu i le kolisi wha leo ia ona o se polokalame sa whapena ona lu iai fo i loto au tauina mai Samoa ia le ala ua le leo i le mamalo si o tatou atunu ia leo nganga Lise pe o le tala atuna ona o le polokalame a le atua e le i taunu ia e muli ane ia ma wheloa ia i loa i se teine la le lei mai le fio angal nei o sanapu ia e me se foi o sangone ia msalo sau staimi ona whailo atu le ia lona ia soifua e mai se o le mafutanga ia
ma safa pena ona mafutai pe amale lua le tolu tausanga ia ona fai poipole le tausanga lua fe maleiva ia se ia o mai lava le taimi nei ele itoi suia lava se fai poiponga ia o taimi nei lise ua fa manuia le tu le ainga ia ua to aiva le fanau Praise God. E to tolu ia sio ma ua fanau le liu ia male to ono ia o si mafanau na fa me alofa ina ia le tua ia le nei foi ainga ia mai le taimi nei ia o lo manuia mea uma ai pe o se tala o atu na le mantua foi nei taimi lise ia mai le soifuanga foi na tuputupu mai ai Samoa ia mai se foi o le whaawawina mai o le savringa nei atu nuu se ia o mai lava le nei taimi o lo oanga le lei mai pele atua ma o lo nga yoi mai pele atua ia na polo kalame ma na fuafuanga ma le nganga whaaloalo. Amen. Thank you, Pastor Mike. O te lo foi ia laua malama le atunu I lo tangata ia ma whaftai foi li paasua mai foi. It's good to have an understanding wa zelo taimi ia mata tuai ma whaalongongo tuai. Ia lo manino mai ia te matau ia ma le atunu o whai ona whaalongongo manea whiawhi ia ni se tala anga mai foi ia lai lo tangata mai sai foi li makutatu I le paletua ia Sara. Yeah, talo for Sara. We heard a beautiful life story from Pastor Mike, and we would also like to hear from you tonight. Praise the Lord. Hallelujah. You know, just listening to Mike's introduction, I was trying to think of a short version of my introduction so that I don't take much time. We honor God in this opportunity. So we ia le atua, whaftaia nganga pa ia le nei fo ia wanoa tā awa o mawhai ei ona whaaso atu ia mawhai atu fo I se sharing I lunga o le tātou Global Kingdom TV. It has been a wild Samoa. Bear with me tonight. Hallelujah. My name is Sara 𝚒𝚑𝚢𝚘𝚢𝚘𝚡. I am now Bureta because I'm married to Mike. I think I would say that, my two villages are Sangone I Sawai Masa'anapu, le nu e 𝚚𝚑𝚙𝚎𝚘𝚎 ona au le lei upolu. Praise the Lord. So I thank God for what He has done to shape my life to the person that I am today. I was born here in New Zealand in the year 1988, but I was raised in Samoa. Sa whapea ona na o wola mai I Samoa sa whapea o whanau I nei I le tausanga lea tasiwa walwalu. Ia ona Afele o I Samoa. So throughout my whole life, I grew up in Sa'anapu mostly. So my Samoan is very good. If whapea ona le leilo fa Samoa, ia ona fo'i sa oa onga lava I between the islands. So I went to school in Savaii, Upolu, and then American Samoa. But I came back here when I was 14 years old. As Mike was telling his story, we met when we were 18 years old in 𝚘𝚘𝚦𝗏 Institute of Technology. So throughout all this time, as Mike quote the Bible, it is true because whatever plan I had in mind, so we did got to know God in the year 2007. And then we got married in 2009. As you hear like the blessings and the faithfulness of God in our lives, from the beginning, yes, we kind of like we faced like challenge with the differences in our churches. I grew up in 𝚘𝚑𝚢𝚢𝚘𝚎. I came here and I got saved, in an AOG or Every Nation Church here in New Zealand, Auckland. And I grew up to just love Jesus. Like there's just something about developing your relationship with Jesus, especially as a teenager. You have like a lot of things, a lot of questions in your life. And Jesus is the only answer. And I still declare this now. Amen. Now that I'm married with, a lot of kids. Jesus is the answer for your life. So when we found Jesus, we got saved.
we were dating then, and I told Mike about, if you don't know Jesus, if you don't love Jesus more than me, amen. E mai mau lava le taimi e te whina wai le nei o langa, pe a e le loa le ali o le ola ia po Yesu lea. So throughout being married and then taking everything step by step and being blessed with all these beautiful children, God was at the center of everything that we did. Hallelujah. So now that we we started this Global Kingdom TV, the heart of it, like from the beginning, so when God called us in different levels of our faith, because we started being blessed as a couple, as parents, and then being a'oa'os in our church, and then being pastors, to where we are now, being directors of Global Kingdom TV. And all these steps of life, Han? Hallelujah. So, like, yeah, we came from different, areas in life. Yeah, God has worked like miraculously in our lives. Ole fai vavenga lava ole atua ia na mafai foi ona ma 𝚜𝚑𝚙𝚎𝚘. Amen. Ia ole fai vavenga foi ole atua. Ia wa mafai foi ona faawa wina pele mafutanga, and to love Jesus more than ever. So where we are now, Mike is full-time doing the Global Kingdom TV. I'm still at home dealing with our kids and doing all that we need to do to hold our families together. But I honor God because there's just something with the call that God has for us. They come on board to just work through this Global Kingdom TV so that the Word of God can be out there. Yeah, this is my short introduction of who I am. Praise the Lord. Thank you, Sister Lise. Thank you, Sister Sara, for sharing. It's e matango fearful ile whaalongolongo ile story of Pastor Mike. Ia e mese fo isi ona whaletua ia Sara tato te mala mai fo i e o tau aveina le whaalinga po le visionga ale Global Kingdom TV channel. And just like the title of our program tonight, po le te whaasala noanga le nei afi when God calls. Pe avala au mai le tua. Ia Pastor Mike Masara pe whailua mai le nei taimi po o wheo lua se e kalesi o lua mafutai. And do you know who are the pastors and the mentors in your life? And I know that there are other ministries and other callings that you are involved in at the moment. Ele na ole Global Kingdom TV channel. Yo te lo fo e olo ia fo inisi ministry o lo vala au inai o lua manisi fo i tiute ma ale tu o lo whaanga inai o lua in nei veitau. E matango fia wha emwhai whene matu whaalongolongo atu ai. Ia po o whea o lua mafutai le nei veitau ia male kalesia o lo lua mafutai ia manisi fo i au onanga whaale malo o le tua o lo lua au nai le nei veitau. Ia, whaftai atu Lise, whaftai mo le whafsili. Ai le i tali atu le tūlanga lea. E toi fia whai atu lava se tala ia po se boli mau i le vaenga sa ta ua il tina. Ia atonu le sa misi fo ia tau. Ia ai o lo o anga ia tuale moli mau i le nei whaatala noanga ma le nei polo kalame. Ia ai ono se vaenga sa matua i whapena ona o ele pulu nau i lo nei tangata o te alu i le li ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo umalosi atoa, o te au nai i le atua. Le sata ua e le tina ia le vaitaimi sa ma wheiloa iai. Ia manatua mai le sa o mole mau atu ne whiawhia ngai mai sa moa. Ia o lo o whapenao na ngalue e kalesia na ola ma tuputupu ai i le kalesia katoliko. E kalesia pele i lo loto mo lo wanganga. Ia e mase fo isi mato e kalesia metotisi i le mato nuu i loto pā. E ino wa peo na whaasolti na amata ua tina ila na muli maulitei mi na mawhilo ai ai.
peo I na ese se pulu nau na tu ele tua I le loto. Ona o le mafutanga lilo, ma le mafutanga la lata ma le tua. Ia, ele nā malala ina Lise, ile ai whaafunga maisi o tātou atu nuu. Ia me se foi o le soifuanga lava leo tātou. Ia sa tātou anga I mei sa moa. Ia me se o nisi e na te malamlama I lo foi nei tangata. Ia o ngā kaimi, ngā loka alua I le lotu. Ia ai le iai se taimi la lata ma le atua. E whapena ona whailoa iai ma le atua, ma tala noa I le atua. E pei ona iai fo I nei taimi o le soifua au na I le li. Ia, ele I o lalo le moe mitinga sa o fia leo. Ia ona ua au mai e le atua le tina ma te whailoa I le taimi. Ia pei e talaula ia sio to lua I sia whanau I le maua fo journey. Ma le malanga mai I le savalinga whaalenganga ngā nai mai ai ia le maua fo I au na I le li. Ia ai o pulukalame mafuafuanga le tua. Peo I le stoi fia wato I se tala. E momole ato I le whaaftai tele ia isi au nei to lua. Te le fo ilana sosoani lo uolanga tau mawhai mo le li. Ia mai se lava tūlanga lava o sila fia si o tātou atunuu. Ia leolanga whatala wou, ia ma tūlanga lava sa ola ma tuputupu mai ai sa moa. Ia o le whaftai atunai si o tōlua, ia ona o le fisosoni ina fo I lo langa tau mwhai mo le li. Ai o le taimi nei Lise tu sai mai whaafsili. Ia o loo maanga lulue nei si o mātou e kālesia o Pentekoso lalo le whaamalmalunga le lofa tunoa I le lalolangi atoa ia I lalo le taitainga o le sio mātou tamafa le anganga ma sio mātou tinafa le anganga ia whaofo 𝚟𝚑𝚎𝗏 ia mai se tina ia tise 𝚟𝚑𝚎 ia o loo maanga lulue ai whaife au lango ia ma nisi fo I o au nanga ese sa whapena ona ngā lue ai o wale whaalau te leino le malo le tua ia e pei ona iai ia le mafutanga po le fellowship nei ia le ampasa o le malo le tua ia o loo taita ia le sunga le whawhiangainga ia le 𝚜𝚘𝚎 ma le whatua ia Evelyn ia me se foi o le tele ma le anuai ia e umal pōnge e le umal le Lise ai o nai vaenga ia ua whailo atu nei taimi. Ia o loo au na mga lue fo I le tua nei taimi. Ia o loo mga lue le kālesia le loftu noa. Ia I mangele I au kilangi sai. Ia o loo iai sia mātou ngā luenga. Ia o loo mātou ngā lue fo I mwhalau tele le malo le tua. Ia a iei seisi vaenga o fasili wapa ua tia ia le laa whaawau watu tina. Ja, vi ele atua e tai tonu ua tari le fasili Sister Lise. And we do stay here in Mangele as well. So Amen. Thank you, Pastor Mike and Sara. Pastor lava le tali mai mele whaelo mai fo e peo kisili ona 𝚟𝚒𝚎𝚢𝚎. Alnela Kenya, I want to talk about, I want you both to share be tufa mai e ala I le wala au huna o lua I le whaalinga na 𝚟𝚒𝚎𝚢. Ma le journey fo I na au mai ai o lua e whaatino ina le nei au nanga. Global Kingdom TV channel. How did you receive the vision? When did you receive this vision? And just Afele pia na wala au wina o lua I le tua e ala I le nei au nanga ma le taimi na 𝚟𝚒𝚎𝚎 ai le tua le nei whaalinga I te o lua. Whaaftai Lise, whaaftai lava mo le whaafsili. Ia, manato le a matatu whaapea se tali atu au whaafonga mai fo ia se o tātou atunuu. Ai ele I o I le wala aua le tua ma le nei fo I moe mitinga na fsosoni ina ele anganga o le tua. Peisa a matatu lava se tala ona o le ola au na I le tua. Ina ua
whaipoipo ma manonofo ma si o tō lua. Ia na mga lulue lava i le kalesia nei a le lofa tu noa i mangele i au kilani. I le luas fulu ma le tasi o matausanga le asa ma whaipoipo ai ma manonofo ma ngai mai ai le kalesia lea ma ngā lulue i fo i whalautele ai le malo le tua. Peo i sa pou mai ai le olanga. Peo i sa whaafai mai ai le olanga. I lalo le taitainga le siomatou tama le sunga i whaafengainga i Afriti ma le 𝚜𝚘𝚎𝚘𝚎𝚑𝚝. Ai maise o le toa tele o uso a au auna. Sa matou ngā lulue mai lea taimi se ia o mai lava i le tausanga e lua afe sfun malfitu. Peo i sa a matai ona ngalue ina le ola au auna i le tua i vaenga ese i totonu o le kalesia. O le tausanga i lua afe ma le sfulu ma le tasi. Lua afe sfulu ma le tasi manto wanga i atu i tutuila ono le fontanga sia manto i kalesia. Ai ua iai se vaenga o le au aunanga ua ngalue ai totonu o le kalesia. Ai le i malolo ai le nau i le lii ma le ngalue i le lii. Ma le tali tonunga Lise. Lua sumaltasi o le tausanga lea matua i fia i le olanga ma maise o mea fia o le olanga. Pe iona talanoa atu nea fiafi. Ai ese lava se langona ina ua o le laasanga lea o le fai ainga. Ese lava se langona ina ua o le laasanga lea ua fao ngā i le ngā luenga le tua e tū i lumo tangata e le iloa fai se tala. E tū i lumo i tangata e le iloa pe whawhea o na amata se tala. E le iloa tatalo. E le malosi le whaitawina o le fionga pa ia le tua. Ai o ina amata i o na whesoasoni ina o wa uolanga tau mawhai mo le li. Ma ngai atua i tutuila i taimile lo whesu matas. O i la sa whapea o na o talanoa i si o matou tamata i tai. Ia le sunga i le fomai. Ia po le au auna fo ia le tua. Ia le tamaya e lia tawai. Ia ona o le au auna i le li. Ai le mawhai o na vese i lo loto le tala na malele mai lo na fofonga. O le tofia ina o lua i le au mani ngā luenga le tua. E whamanato te ati o lua le wala awina o tā vita. Peo ina o aluese mai ai sa moa le taimi lea. Ua iai le pulu nau ia te au o te fia a o tauina a wale whaalau te leina o le malamalama i le fionga le atua. Wai o le upu moni Lise au whaafonga mai si o tātou atunu. E le tele so ui loa i tala o le tuspa ia. E maise o le o tūlanga umalava i le tūwha le anganga. Ai peo ina i le pulu nau ia te au wau fialu e o te aonga. Au wale whalau te leina o lo ui loa. Ia e maise o le wala aua le tua lea wa iai manga lua i tono ngā luenga le tua taimi lea. Whapupu se tala. Mai le lua afe se fulu malitasi anga ia tu le lua afe se fulu malifitu. Ai whato a o ulufale lo i to tonu o se aonga tuspa ia. Pei ona tala noa ma muli mau atu lea fiafi. E le i whatanga ina e le tua o ma le taimi lea na iai le pulu nau ma le mana onga e fia o tauina o warwhalau te leina o le iloa i le afionga pa ia le tua. Au i le taimi lea mai le lua afe ma le iwa, lua afe ma sfulu, e a ngai atu lava lua afe ma sumal fitu. Pei o le training field lea na tuu iai ma ua e le tua. O le ma au auna i lalo o le tangata o le tua. Se i o ai le taimi ua wala au le tua e a ngai to tonu o se lau mua. Pei o le winga o le moli maulu nea fiafi. Na iai lo uloto o te fia alu i tutuila. Na iai lo uloto e mate fia o i tutuila. Ona o le fia whalau te leina o le iloa le fiong pa ia le atua. Ia ai moni ma wha maoni le tala si o matou tamata i tai.
au mai lava e le atua le taimi, a whaia e fina ngalo le atua e au mai o lua i Samoa i le aonga mai, ma Sara, au mai lava o lua e le atua, a whai o le ale fina ngalo o le atua e te lua no nofo i lalo le tangata o le atua malu au nai, ia whaia lava le fina ngalo o le atua. Ia, mai lai le taimi lea, ia o lea lana whaamanu ia ina i loe le atua ma ua e ala i whanau, e ala i oloa tā ua. Ia maua whaingatā i lona nga i tutui le laong tuspai. Ma le lilo i manatu. O le polo kalame a le atua o i nei lava. I le tausanga lai loa whema sumal fitu. Ia le ua whapupu atu se tala li se nea fiafi. O te ulu atu i to tonu o le laong tuspai e le tausanga lea. Ai whaapupula i e le atua umata ono lo te alu atu ma le ngalala, o lo te alu atu ma le fiainu, fia i loa atili lana fionga pa ia. Ono wa o stangata vai tele, wa o stangata e whapena ona a o le teime la unga ia mato whaife au, ma so se whaife au lawa, o te alu so e sue, ma o tau mawhai a maua mai se mea o ngā i la unga whaife au. O te ulu whale atu lai lea onga le taimi lea, a e whaapupula e lea tua umata e le visiona le nei. Dewa mafua i fo i nei whaatala noanga, ma le nei moli mau le nea fiafi. A e le i whanau i le taimi lea, ia whaapupula tala. Ina ua o me le tausanga i lua afe ma suma le iwa. I to tonu o le vāleanga i le lua afe suma le fitu, i le lua afe suma le iwa, no iai tonu o le aunga safa pena na tau ina ai ia si matou aunga pele ia o le akape Bible College i New Zealand nei o i lea sa ta pena ia le atua ia le nei moe mitinga ma le nei whaalinga o le winga le tala ea mai le whaalinga ma le visiona mai le atua e le iloa e lo mawhauwhau pe whawhenga whai i ni tala whaingo fie aena iai ia vaenga o le ngalue i to tonu o le malo le atua. Na tā pena i le atua le to mai o le iloa ma le mawhai e whatau nuu ai le visiona. O le tausanga le ilua whesuma le iwa ni le asa iai nisi o au na sa whapena na matou whailoa i ma talatala noa. Ma loo le iloa lise o i le tā pena mai i le atua le nei whaalinga. Ina ua uma le taimi le ang tuspa ia manga i mai mato inga lua i to tono si o mato e kalesia wa le moto lea si o mato ulau mua e te ulu fale a o oina oi ma e ulu fafo e te au auna. Enter to learn and go forth to serve. E le whaapea lawa e aluaku le ang tuspa ia ona i a vea oi ma whaife au ona ia e alu ese mai le lotu nai te ngalue ma le tō vine ua to tō ina i oe le tua. A e whaafitai fo i le tua le ngewa noa. E ma mole atuai fo i se whaafitai tele i le lau mua i pele i le loto. Ia i sunga ia i fo mai, e maise o au auna le tua, o le tinasi i o yasi motu, ma le tele o whaafea ngainga ma whaia aunga. Ia na e le tō wha, ia lewa iai fo i le nei au aunanga, au wale au tauina o tama whanau Samoa. Ma whaata pena mo le wala aua le tua. Ia o le tausanga lai lua fe maltasi. Ia sa whapena iona maa losi mai loe lo loto le nei moe mitinga ma le nei whaalinga lise. A o ngalue i le ngaluenga sa o whai ngaluenga ai. O i na wala awa i le tua le amatanga o le nei misiona. Tu lou le whafunga mai sa tatou atunu o lau ke kui luma o le wrapping machine le malamala mai lau whai ngaluenga le wrap pai mo pai lati. Au ina ulangona i le leo le tua. O ina ulangona i le leo le ngangpa ia. Ua o le taimi. Ia a whaifo i eis taimi le e moli mau ia nisi o uso au auna. Mai se o nai uso sa mua sa mato mafuta i le company sa o whainga luenga ai. Na o tu ua i alenga luenga i le tausanga lea ma le taimi lea. O te le itoe solo mulu i se mea. O te le itoe whaavai vai se mea. Ona wo i loa, wo o le taimi. Ia o le tausanga la lua afe maltasi lise le asa establish mai loa ma a mata ona a whaatinoina ma whaatula i le visiona.
Ia ai o te whaafetai le tua, ia ono siok ta maa whaaleanganga, ma siok tina whaaleanganga. Nei o maua mātua sa whaafaileina leo langa. Pe o ila ua ia na mua lava iai o na maa o iai mo se fesoasoani, ma se foi o se tua lalo, e tu sai ma le whaalinga ma le moimtinga mai le tua. Ia pe o la ua ia le sa fesoasoani ina le amataina. Ia o le ngei whaalinga, ia au te iloa Walawa lea taimea se tu atu tina. Ia e tu sai foi male amatanga menga o le visiona. Ona ele whaingo fia Lise. Yeah. There were a lot of challenges. Tele i o le luitau. Tele foi leo na whaalongo iai. Ai whaaftai le tua ia o le whautua tina. O le tu lai mai na ia malosi leo langa tatalo ma maua se mafutanga male alii. Ina ia aua lava ne ia ise leo mai tua e na te toi whaalave ina le whaalinga ma le moimitinga wa mai le tua. Ile mai se lava Lise o le taimi tonu lava lea le tau te iai ile COVID. Ile taimi o le whaamai. Wa tele o company o le close down taimi lea. O le tele o mea wa freeze uma mea taimi lea. Ai whai mai le tua rise up and go. Amen. Yeah. Praise the Lord. So I will just testify on what happened to my side of the journey. Amen. Yeah, po la wa fo isa valinga ile having to be obedient and to support Mike and the vision that God has put in his heart, because there's a blessing in being married that we need to identify as well tonight. It is a partnership and it is a blessing to have like a very good communication system. Amen. Because if you don't communicate properly as, you know, a married couple, you won't identify with each other's desires, especially when it comes to having God in your life. Like we mentioned before, we got married at such a young age, 21 years old. But you know, we have to acknowledge God. It's a tau ona mata o watu le leo le atua, because truly it is nothing of our wisdom, ele se poto, ele se malosi, ele se atamaya I maua, but truly dependent on God. So with all the years that Mike had mentioned, I was always part of his journey. Amen. Even going to school was a little bit of a shift to our family, because now he's a full-time, you know, working father of so of 5 kids at this time when he entered into Bible college. Even that alone, like the shifting of him becoming a full-time worker and then having to go to school like from 6 p.m. to 9 up. You know, it was a challenge for me, because I had to make sure he's well rested and still have this relationship so that he doesn't forsake his role as a father, and also he doesn't overdo the strength that God has blessed him with. So in terms of my support system, I would say that God was the one that guided me throughout all the things that Mike had to go and do or get done. Praise God. So all these years when Mike studied and would come home, he was so on fire for God, and that was a joy in my heart. I see him strive, I see his passion, and praise God, and the things that he loved doing. And I said to God, you know, if it's something to build up our faith, if it's something that blesses your name, then I don't want to be like, who am I to interfere with what he's got going on for you? So it's as we testify tonight, you know, it is very important that you have a good communication system as a couple, because that's how we mention God, or we acknowledge God in everything that we did. Like Mike said, you know, there was a lot of voices. There are times we feel a little bit discouraged because we don't have this and we're not
strong in this, but I tell you, if you just center God in your journey as a married couple, step by step, you will see His hand move. You will see the faithfulness of God in your journey. So 2017, he entered into Bible school, and I see his passion. Like, I see his heart for God's word, and I love that he comes home and share with me whatever they learn in school, because it gives me some insight of what God's will is for our lives. So if malosi ma o ina o ya I saw for the family, it just shined through to me and the kids, so that we keep going and we keep fighting for God as a young couple. So now, when he shared the vision and wanting to stand for the Global Kingdom TV, so amata Maiava global. I remember, like what Mike said, the timing, we were looking at COVID, everybody was staying home, but this opportunity as well was a blessing for us. But I would say that COVID times for us was a blessing, because it really just made us bond stronger as a family. Whatever we lacked, we kind of like built up our faith and built up the love and the trust that we had as a family. And then he came through with this vision for Global Kingdom TV. And I said, you know what, my heart is for it, because so if we go ahead with this, if I'm more lava, let's just listen to God's voice for us to say, yeah, ready, go. Amen. So as we started Global Kingdom TV channel, but I tell you, it is all the faith that we had in God. All that we needed support with, and the people that was supporting us at the time. Ministry, so that the word of God can be sent forth. Amen. Amen. Praise God. Amen. Just one more thing, Lise, before we moved on. Ele umatu le mori mau ne thiafi ono le amtanga. Ai o le mea le uaf sosoani me le nganga o le tua fa 𝚟𝚑𝚎𝚘. E tā ua te le mo tupulanga talavou. Amen. E tā ua te le mo ngali I la iti. Ia moso o se tangata lava. Right. A o fa 𝚟𝚑𝚎 le ne thiafi e ile upu sa fa penao no fa manatu mai le nganga o le tua tau. O le upule o le struggle. Ai o le whamalosi nia fiafi. O lo iai lalo o le whamalumalunga o lo tamamalo tina. Amen. O lo iai lalo o le whamalumalunga o umatua whaleanganga. Amen. O lo iai lalo o le whamalumalunga o tangata o leo ina lo wanganga. Pei o le whaasoa lea nea fiafi. We went through struggles, Lise. We went through hardship, hard times, difficult moments. Ai o le talito nunga le nea fiafi whamnato melengang pa ia. Tala vou, auani etu ual whaamalumalunga o mātua. A inga lotu, aua etu ual whaamalumalunga a o mātua whaleanganga. When you're under a covering, you got covered. E te iailo I lalo whaamalumalunga lo ta mama lo tina, e whaamanuia, e ta talo, e tapua ia au tau mawhainga. O lau a onga, o au ngā luenga, mau polokalame, mau fofuanga, malawa. Ona e le lava le taimi Lise, ai o le upumoni. Pe yo I le asa toi e whapupula I le atua, ia o ma ua o langa tau mawhai mai le li ina ua a mata le visiona. Pe yo na whaasoa tu nefiafi. O le taimi tonu a leo, everything stops. I whai mai le atua, this is your time. Amen. This is your season. Leo wa avatu le polokalame ia te oe, o watu ia te oe le whaalinga. Ai le ilope whawhenga whai. Au I na whanau mai ai le visiona Global Kingdom TV channel, o lalo whaamalumalunga o tatou mātua. O lalo whaamalumalunga o tatou mātua whaaleanganga. Ai maise, o le si o manga le tatou te iai,
e te loa lele i ele tangata o lo o tū mo oi, ta talo mo oi, ma tupi le langi mo oi. Pei o le, o i le ana whanau mai ei, ma salo i se taimi tata wo oi Lise, le ana whanau mai ei le visiona lona tolu le iei vai ngai tolu le vai ngai tato misiona o le coven, po le pūlea. Man tua taimi lea o le COVID, le ei ma se mea nga mawhain koe whai taimi lea, e o le wheo ai tangata. Ai whai mai lea tua, this is your time to govern your society. I le pule ma le mana wa watu e lea tua ia te olua. O loa. Ia, tele lava se mo le mau fia whai nia fia pe o le vaenga le wo toi fia ngai a toi Lise. Pe a whai o e mai moa ma le fia fi sa molo watu nu pele tupulanga tala vau tama mataine. Aua te alu ese malfa malunga au matua. Aua te alu ese malfa malunga le ngang pa ia. Aua te alu ese malfa malunga o matua fa le nganga o ila tau ia e la tau te fe sosonina. That's right. O tātou o langa tau whai mo le li. Malanga ngā wha alo Lise. Hallelujah. Me ele atua. Wow. Thank you, Pastor Mike. Thank you, Sara. Matango fia le whaalongo atu le tuwha mai, me le whaasua mai le nei afiafi. And I totally agree, yeah. Accountability. Iei nisi e mawhai ona whaatonuina oe, whaaleanganga, e mawhai ona whisosoani ate oe. Ina ia, alu ai luma lo soifua whaaleanganga. Amen. Thank you, Pastor Mike and Sarah. And right now, la tata tala noa la I le visiona o le whaalinga lea o le Global Kingdom TV channel that God has given you. You know, what is the vision that God has given you? For ini le whaatonunga le tua Afele. How did he give you the vision? What were his instructions? Le wama whai ona tino mai ia le te tasi for you too, and I know this is just the beginning of the vision. And so manai for le tata whaalo mo atu ai I le tui na atu I le tui a te olo le visiona lea ia ma le taimi for ina lua usita ia I for le whaatununga le tua. And also tonight, le la tata whaalo ai for I stepu ma visiona ma mandate ni mandate o le visiona na tui natu I le au na ia Pastor Mike ma Sara wasa te whaalongolongo wai ma malama I le nei afiafi o le tāua o le tātou loa ai o le visiona o le mandate ma se upu le tua na tuina I le amataina I le Global Kingdom TV channel a wasa o se teimi ai te mafuta mai ai I polo kalame ese o le nei au nanga. E te toi mana tua le fe au tāua ma le mafua anga ua whai ai nei polo kalame. E le ono o le fia I lo o se tangata o le fia whaai lo atu o se tangata po sana ministry. But it's because it's part of the vision that is coming, that is being brought forth because of the vision that God gave Pastor Mike and Sarah. So it is really important. O nei polo kalame uma e le whaia fua I nei polo kalame mo le nei au nanga. Ai se a ua mafu ai ona o le visiona po le whaalinga mai le tua. Ma o le fua anga fo ina ua whaiele nei tala noanga. Awa tātou te doi wha manatu ia te tātou le amataina mai o le whaalinga mai le tua. So Pastor Mike and Sarah, let's go to the vision. How did God give it to you and everything? We'll break it down to this is not a platform. O le aonanga le Global Kingdom TV channel. Ele na o se platform, but it's a God-given vision with a mandate for us, for his people. And so o te toi whaatalo whaati a te o tau o mawhae o na mafuta mai le nei afiafi I whaamania le tua o te talo I whaamania le tua lo mafuta mai ai. Pastor Mike and Sarah, ia tunati a te olua mwhai o na whaailoa mai lea I tu o le tato visi o na le nei afiafi. Amen. Ia, whaftai Lise, ia te loa le lao. Ue pe o wale amata mea.
Ia ai tu sai mai whaafsili. Ia o le whalinga po le visiona fo i al tatou o unanga o le Global Kingdom TV channel. Ia o loo vaivaina ingi vainga se tolu. Ia lea pe e tele na whaamamafa atu i tele o tatou whaasoa, o polo kalame, ia e mai se foi o le amatanga me ngol nei au unanga i le atua. Ina ia mawhai o na iai se taula inga. Na i mawhai o na iai se me whapena o na taita ia ai le nei au unanga. Ia ona o se moe mitinga na tuina le atua i o mau o loto. Le ala iai vaenga i e tolu o uma o na vaivaina ai o le talai, whaasoo pulea. O nei vaenga e tolu na whanau mai ona o le taimi lava lea o le ngalue ai tonu o le ngaluenga le tua e mese foi o se mea na whanau lava i le lau mua na o tauina ai o le watua le tua se oli le loto e fia te le whainei mea o le tala moli mau fe soani se tangata ia o ilana a fua mai ai o le tusi foi la lea e whaavaina ai ma whanau mai ai le visiona le Global Kingdom TV e iai le talitonunga o le tusi e te le tusi ai o loo whapena o na manino ai ia le mafuanga na whanau mai ai ma le moe o le nei au nanga e pei o na e ta ua Lise e moni ma whamaoni e le o se platform po o se au nanga na o nau mai ma susu mai fo i au na le atua e whapena o na awina toi le upo le atua pe tau whailoa toi se tangata. Ai o se au nanga ina ia mawhai o na maua se fellowship, se mafutanga, e ala i le fisoso ani mai o le atua, o na tufa atu loa lea i tangata, po o lo tatou ainga i le tala le lei. Ia se mea fisoso ani mai le li o le winga o le tala, po le a tatou tapenanga, o a tatou sauni uninga, ai o totonu o le nofuanga ma le au nanga le Global Kingdom TV ina ia mawhai o na awani avea o se nofuanga fo le just come and go po o se whaitotoa like a platform na ona anga i mai whaonga mau a ia se mafutanga mātou fo i mawhaife au tu loa au na le atua o le auso lo anga i mai ina ia mātou whaasoa atu le fina ngalo le atua ona ele taimi e mwhai ei ona fellowshipi ai fesoasoa ni mai le atua i le taimi lava le se fe autu sao mai le atua ia ona tufa atu fo i lea wale le whaafonga mai o sa moe lunga o penga te whailangi ia e maise o lea ngai atu i le community o le vaenga mua la Lise le iei o le talai ia o ina ia mawhai o na talai le tala lei whaasoa le tala lei le lava e tau tino mai e le vaenga mua e le o se tala leanga tulou le whaafunga mai o Samoa e le o se tala i seisi lava mea a o le talai o le tala le lei ia nala e ta oto i le matai o le luas fulu malfa ia lona foi po fulu malfa ai o le vaenga mua po le fai mua anga i fai po fulu malfa o ina le ta oto ai le vaenga o mai e tolu le vaenga lona lua ia o le whaaso ina ia mawhai o na whaatala le leina ma whaaso o ina tangata Lise o le neiva yaso sa o wawa ai atu ai le nei pito nuu olo o iai le tatou o nanga pe ma le lata i le ono se lau afe tangata le mano o mia le fisosoani au fia ai ma le au homeless e mana o mia tele la ia 𝐿𝚘𝚎𝚎 o le tino keriso ina ia fail tatou talainga o le talainga foi e le na o le whaasoa i le fionga le atua a ia fain tatou ngaluenga alofa ia awale polo a inga ia na whaatonuina i Yesu keriso ia lana au so ia po tātou il taimi nei ua whai masoo
o Yesu Keriso e whaaso'o tangata e le ngata e tālai whaaso'o. Ia mapu lea o tātou si o manga e a whiai o tātou a inga ma so se mea lava olo e nofo ma e mau au mau ai. Po le ale whainga tā o nei taimi ma nei soi fuanga o lo tātou iei Lise. E le ma whai o nawe e sea folafulanga le atua ma polo misia le atua wa umana folafula mai mo i tātou. O le atua foi le tātou te au nai, o le atua e le tu ma vaenga i ana whiangainga. A folafola e le atua e taunu. A polo misi le atua e taunu. Ai whaatino la i lungo le tātou whatua tua. Ma le tātou tali tonunga ato o toa i le li. E ma whai e tātou i le pule ma le mana. Ua umana au mai e le atua tātou tea. Pule ai o tātou si o manga. So pole ala le whainga tāo nei vai tau ma nei vai taimi. Ia wa whaatonuina e le atua nei au nanga e pulea mea uma le mana o le anganga pa ia. E whaatonu le tatalo. E whaatonu le upua le atua. E whaatonu le mana o le anganga pa ia. E tutupu ai wa venga. O ila i le matai o na e luasu mal wha pe sila ia isa mua le e whaavai atoa i se tala ma le misiona ale global. Ina ua whesilingia e so o Yesu e a mata mai lava i whai mua pe sila ia i le matai o na e luasu mal wha. Ua whesilingia i e so o Yesu po a whea to e fuatai ai le malo. Na e te whaitau iai whai mai na ua ulu fafo Yesu ua maliu ese ma le malu. Ai o mai o na soo ua whaasino ia te ia le fale po le malu. Ai whai mai tala Yesu ia te ilatou. Ua outou leiloa ea nei mea uma. E moni o te whai atu ia te outou. E le to iai se maa i lunga o le tasi maa. Ai umona o na solo ia i lalo. Ai sila la iai i le vaenga atoa lava na. Whai mai ua nofo ia Yesu le maunga o live. O no mai e leo na soo ia te ia. O le tala tuspa ia ua na o i la tau lava. Na o Yesu maona soo. O ila le anga ia tuai fo ile vaenga lona lua o le tatou visiona Lise. O le wha so oina, po le wha tala leina. O na ua na o soo lava o Yesu. Whaina whaia nei au nanga. O le wha so. O na wha pea tuai lea ma whai atu leo so o ia Yesu. Whitalai mai ia te i mātou. Po a whea ia mea. Pe se a fo ile whai longa o lou maliu mai. Ma le ngata anga o le larolangi. A whai mai le tala Yesu i ona so o. Wa whape atu ia te i lātou. Ia o tau i loa. Nei whaase se ina o tau e se tasi. A wai to a tele o mai lo ingoa. Ua whape ane o au nei o le keriso. Lātou te whaase se ina. Fo i tangata e to a tele. Ai mai se. E whaalongo o tau i taua matala o taua. Ia o tau ne i tau atu vale. Vai le mānai o le tali e Yesu. Ne i whaase se ina o tau. Ne i tau atu vale. A wae ao na tau nuo nei mea uma. Ai le i o le ngata anga. Ai sila lava la i le mātai o lava le lua sumal wha. A whai mua ngai sumal wha le ta oto ai le visiona tatou au nanga sa moa. Whai meila i o Yesu i le whaumanga o lana tali leo so. A wae si i le taua le tasi nuu. Ma le tasi maa lo i le tasi maa lo. Una o ma iei leo leonge, ma wha mai, ma mafuie, i lea mea ma lea mea. O nā mea umo le amatanga i o puapuanga, e selma nei o tali a Yesu a Lise. Langa le ofe silingia e o na so. Po le alo na toia fio mai, a o awhea fo i e o ma iei le ngata anga. Ia a tātou sila la ia le taimi nei, o mea ma lava leo tātou savalia ma nga i mai nei taimi, le awhai mai Yesu i ana so. O le amatanga i o lea, o puapuanga, o le o mai leo leonge ma wha mai, ia e mai se o mafu e, le ala whai mai Yesu, o nā mea uma, o le amatanga i o puapuanga, whai mai le tala tuspa i o watu uina, e le au soo, ia Yesu se tūlanga maua latou whaapea ni ai. E ino sia foi o tau e nuu uma ono lo ingoa. Tala le Yesu i ono so. Ua matua i maofa leo so. Mai lai o Yesu o na pō ia e tausua iai tangata e toa tele. Sa moa le nea fiafi. Ala mai, tū lai mai, tātou tā lai lea. Le tala le lei o le malo le atua.
That's right. Le tala le lei o le malo le langi. Whameila i o Yesu. E ino sia foi o tau e nu uma o no lo ingoa. O na pōi e tauso wai tangata e toa tele. E whaalata e le tasi le tasi. Lise o le an mele o tupu le taimi nei. O mea uma lava ia na tala noa Yesu i o na soo. Le ua tupu le taimi nei. Le ala ua tatou iai nei taimi ma fatu lai e le tuol ni au nanga. Ina ia tala i le tala le lei o le malo le tua. O i le fua i le ngata anga o le lalolangi. Pe o na lausi la fia si o tatou atunu e maise lau ke visiano. Le talia Yesu i o na so. E o na pōia. E tausua iai tangata e toa tele. E whaalata e le tasi le tasi. Ma feita nga i la tau. A fe mai Yesu e i loa u tau e le lalolangi. A wau so o moni o tau. Ke visiano tu lai mai tatou tutu whaatasi. A vea nei au nanga ma nei whaalinga ma nei misiona. O vai ma lima o le tala lei mo le tino ke viso. Mai lai o Yesu, e le tutu mai foi perfeta pe pelo e toa tele. E tutu mai foi perfeta pe pelo e toa tele. Ona ua tupu tele o le ami o le anga. La tau te fase se foi tangata e toa tele. E maa li lili foi loto tangata e toa tele. Ona ua tupu tele le ami o le anga. Wai wa aile ile man nai o le fai ungo le talia Yesu. O ila le fa nau mai aile va enga ye tolo le tatou au nanga Lise. A me se fa fonga meu sa mo. Me leo Yesu a o le tu mau se ia o le ngata anga e fa o la ina lea. E tala ina atu fo ile nei tala le lei. O le ma lo ile atu lau lau uma. E fai ma moli mau inu uma. O na o mai ai leo le alise o le ngata anga. O Yesu le ana fetalai. O Yesu e ana upuia. A o le tu mau se ia o le ngata anga. E wha o la ina lea. Me leo Yesu, e tala ina atu foile neia. Tala le lei o le ma lo le atua. A whapea le usau noa ia Yesu whapea Lise me se whafunga mai se tatou atunu. Lono winga e tele le mau tala. Tatou toe tepa po le ale tala le tatou te tala ina. Nanga le manino lava ia whetala inga Yesu. E tala ina atu fo ile nei tala le lei o le malo i le atu laulo uma. E whaima muli mau inu uma o na o mai ai leo le ngata anga. Pe yo vaenga i e tolu Lise leo wa vai veina i le visiona tatou Global Kingdom TV. Ia ua fo ile silafia. Ia male mai mo mai o Samoa. Ia ina ne i mai tau mai fo isi o tatou atunu e leo se e kalesia tulo e leo se talitonunga ia po se lotu e ana nei au nanga o le visiona mai le atua a wale whaalau tele ina o lona malu a wau ile na tali e Yesu a o le tu mau e o le ngata anga e whaau la ina lea o le alai o tatou lima sa moa le o mai o le ngata anga no inga e mana o mia oe mana o mia tatou uma tatou tea tala i atu tala lei longo atu tala lei me foi le am fai e ona au atu le social lei o nanga nei o tatou missionary ono i la tou ia le frontliners il taimi lei ia e maise nei o tatou tangata sa mo fatu la i foi ele atua ia wa lava le moli ino le tala lei o tatou atu nu tu a oi ia maise o tulu ingo lalangi ia male nganga fa lolu le atu tina pe ise me fia Praise God. Falau tele ai le tatou visiona le fiaf. Amen. I believe I'll just share a little bit more on what Mike has shared about the vision of the Global Kingdom TV. I'll start with the verse 14 because this is where we highlight the message when it comes to preach. Amen. So in Matthew 24 verse 14 it reads, "And this good news of the kingdom, the gospel, will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations. And then will come the end." Amen. Hallelujah. So when it comes to preaching the word of God, it is in the heart of the Global Kingdom TV
to make sure that we are preaching the word of God, because people need to hear God's word. Amen. E le whapea ua whaaleo ngā ina fo inisi o ministry and everybody that's sharing Amen. God's That's word right. in different platforms. You know, we honor your time. But, you know, if we don't do something, amen, because if you read the whole chapter, Matthew chapter 14, it is the mission that we have at hand. O le misiona le a tātou Kerisiano, ina ia mawhai o na tātou ola male mauti noa, o loo ia le tātou tapenanga. Amen. To make sure that we live this life, our time that we have here on earth, it's very temporary, because ele whaapea tātou tū maua I pele nei lalolangi. But as you live your life, make sure you are doing something to preach the word of God. Amen. Because it declares in this verse, and this good news of the kingdom, amen, and this good news of the kingdom will be preached throughout the whole world. So, you know, it's a good reflection time as well. So, tune in, might question yourself. What are you doing right now? Are you preaching God's word, or are you just too busy living your life, working, going home? You know, if it's silly lava, I tell you lava. The Holy Spirit will challenge us as we hear His word. What are you doing to preach the word of God? Amen. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Amen. In all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Amen. Hallelujah. And you know, it's such a blessing nowadays. Le yai foi o technology, you know, the update that we have now with making sure the word of God is reached throughout, because we have some of you that are tuning in right now, different countries of the world. America, po fea lava le mea lo whapeona e maua mai fo ile nei whaasoa. O le nau sa inga lea po le loto lea le global kingdom. Amen. So that no matter where you are, no matter what church you go to, Jesus is, you know, Jesus, good news. O le tala le leilea Yesu Keriso. It's a tau o na tala ayatu. You have to preach it. You have to tell somebody about the goodness of Jesus. Amen. And we see, like right now in the world, we see the great movement of God. Tatou va'aima tatou mai moa fo'i, and we get to hear some of the stories, some of the testimonies from people in different beliefs in different parts of the world. They come to know God like randomly just by somebody sharing this good news. Missionary, you know, all the missionaries out there that go forth in their faith, sacrificing whatever it is, commitments they have in their lives or their families, but they go because they're fighting for this gospel, for this good news. Pe ole loto lea ole Global Kingdom TV, I susunga fo ia whaiwhi au, ia po o wō mai masani whaapeona, maua le nea wanoa e whaasoa to ele upo lea tua, to preach God's word. Amen. Ia whapea o na au watu le upo lea tua, because we do it like from morning, afternoon, and then evening time. So pe ole mele whaese ese atoi time before I ole au nanga. Because some people tune in when they're at work. Amen. They have night shift, and some of them are tuning in at that time. But you know, God's word, if you just open your heart. So no matter what you're going through, amen. If you believe in Christ, you know, the word of God is for us. So spend time, amen. Deposit something to make sure you are seeking God. Amen. Ya mawa'alo fa'atuatua. Awane e fa'alave-laving o fiele fili lau savalinga. Praise God. Elese atoatua ya imato lo fa'apeona au natu ile Global Kingdom TV. But this is the mission and the vision that we have in our hearts, to make sure that God's word is preached forth. Amen. If I be on a tala'i atu le upua le atua ya langona mai fo'i e tangata ya le leo le atua as we read out His word. Amen. Amen. Praise God. Lise. Wow. Thank you, Pastor Mike. Thank you, Sara. Ele otoina mai o le visiona po le whaalinga mai le atua. Au whaalongolongo atu ai. This is something that is not from yourselves. This is a vision deposited from heaven
with his kingdom work here on earth. Te whawhitai I le atua le nei afiafi, ona ua o lua talia le whaalinga, mausi taina fo I le whaalinga, ma whaatinoina, leua tino mai ai I le nei vaitau. And I know there's a lot more uti fo I le taimi le nei afiafi. But I just want to hand it back quickly to Pastor Mike. Ia masara fo I pe se si vainga o le nei visiona o le nei whaalinga I fia tuwha mai ai. It is a partnership with Pastor Mike and Sara to build this vision. It's always a privilege and an honor for me to partner with them. So the whole idea is we don't come in with our vision for this. We come in to build the vision from God. Amen. Ia te whakataya I le atua. Praise I God. au auna le atua. It's o tile o auna le atua ese. O lo o lai maina le upu le atua. O lo o ao ina le upu le atua. E ala le nei au aunanga. Recently, as we met up with Pastor Mike and Sara in Auckland, just praying for this vision, for this family. We are a global Kingdom TV family. We come together to build this vision so that we can achieve the outcomes that God has given us, or the reason of why God gave the vision. And I was really, really blessed by what Pastor Mike said. He said that God told him, na ole tasile pasene ole visiona leo whaatanuina. Now, to me, it already looks big, but guess what? There is bigger things that God will continue to reveal and God will continue to bring forth as we go out and share, preach, disciple, and govern according to His word. Amen. Yes, we naturally Pastor Mike Masara. Yeah, Painisimia for if you whaelua mai pe tala noa mai le afiafi ai le whaeуina le tatu polkalame I le nei afiafi e malo Samoa le ono sai ia me le mafuta mai I le tatu polkalame le nei afiafi. Whaftaitele lava Lise e monima whaamaoni ina ua tangi atu I le atua ma whatangisia fo I le whesoasoani le ngangpa ia o le moonga lea ma le nau ta inga lea ina ia aua lava ne I o tātou whaia se mea unoa ma le whaatangana a le atua. E ino a ngai ma sa vali pe I luma le au nanga ma wawa ai atu I le lii. Ma toe whaapupula e le atua o maua mata I le nei visiona. Ele I o I se lua pasenge le whaatinoina o le nei visiona. Tulou le whaafunga mai o si tātou atu nuu. E me se foi o auna le atua ua autova mai ma whaawanoa ina o lātou taimi. E le selu atu ai o le anganga o le whaaftai ono o le taupito la au o lo ele ngata o lo tau tutui mtangiolo. A wā le tausinga o kalesia o lafu mamoe. Ai ua o tau laa fo I whaatua tua I seisi la sanga fou. Ina ia au le tala le lei a le atua I seisi vaenga o le neila lo langi o mana o mia le tala le lei. Whaapupu le tala le nea fiafi Lise. E mana tua ai ia mentor so nei visiona ma le nei au nanga. E le mawhai o na whaalaulau atu tau swafa. Ia nei te iua ia se misi ia o na whaile malape o le polkalame le nea fiafi. Au sila fia e le tua o tau loto. Sa fautua ina ma whesoasoani ina le a ngai pe iluma o le au nanga I le tua. Le alana whapupula I le tua ma ua mata I se taimele I mamau atu. Ele I a kose lua pasenge o le whaatinoina o le au nanga Global Kingdom TV. Ia wale le tala le leia le tua. Ia mo atunu o le lalolangi. O le ale ngangana o le lanu matulanga umalava. Ia au ia I le whesoasoani a le visiona Global Kingdom TV. Ia o le ankle na le fia bato stala le fiafi.
ono mentors o le tatou o nanga ia le e silafia lava e nei o tatou tama o i latou lea sa mua i malai ia i le tala lelei sa faapena ona faalagolago ia i taimi manaʻomia i foʻi le fesoasoani ma umai le latou tuʻualalo ia ma le latou fesoasoani i lea taimi ma lea taimi faafetaitele ae mai se foʻi o nisi o faafeagaiga e le mafai ona i ai nei le tino aua faatagaina ia lauga o aʻoga ia o vaega uma lava e faapena ona au ai le talaʻiga a le Global Kingdom TV le tino keriso faafetaitele lava lenei afiafi o tou suga i faafeagaiga o lupe faalele o aiga mai kalesia e maise o afioaga ia ona o loutou gapatia i feʻau ma le galuega le atua. Amen. Praise the Lord. So do you want me to read out the... Oh, praise God. So we have this scripture tonight we want to share. This is Isaiah 58 and verse 11, and it reads, "And the Lord shall guide you continually and satisfy you in drought and in dry places and make strong your bones. And you shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not." Amen. Amen. Ile tua. Ile perfetanga Isaia lisia faafunga maisa mo so se mea awina ile tua lana upu e fataunuina ile tua. Amen. So se mea awina ile tua lana fionga e fulfill le tua le purpose le mafuaanga le fa moi ua ia awina mai lana upu e le mafai lao na foi fua le upu le tua Lise ma se foi le faafunga mai o se tatou atunuu ma uso au auna tu lo sunga i faafeagaiga i loo tou ololoia ma loo tou gapatia ona o le saʻiliga o le auro ma le penina wānganga o Samoa lo tangi mai ala e le foʻi fua le upu a le atua e faataunuuina lava le mea e finagalo iai le atua pei o le agaga na i lenei afiafi Lise ona o le faafetai le alii o lenei visiona e leʻi iai se faifeʻau tulou ua nau mai lava i latou ni upu faafeigofie ona ua afia o latou loto i le visiona ma faamanuiaina i latou i le taumafaiga ina ia o le tala lelei i tuluʻiga o lalolagi lea lae faafetai e le loto i le atua ona o lelei auaunaga e le o maua ai se tupe tulou e le o maua ai foʻi se totogi ia ae ua iai lava le talitonuga ia o loo faatali mai le lagi lo o tautaui lo tatou taui o loo ua tapenaina mo i tatou uma lava pei o le itu lea o toe fiavato ese tala ia ona o le nei lava visiona o le faafetai o le agaga o le faafetai ana leai la outou tatalo leai la outou fesoasoani la outou tuualalo ia e le mafai foʻi ona tino mai lenei moe mitiga ma le agaga faaloalo. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mike, and thank you, Sara. I've been so blessed listening to you both share the goodness of God and this vision o te talitonu foʻi o iai nisi o loo mafuta mai a o loo iai ni faaliga ua levana tuuina atu e le atua iā te outou. O te tonu foʻi la ua avea foʻi i faatalanoaga ma Pastor Mike ma Sara po o directors o le tatou auaunaga le Global Kingdom TV channel ua fafaguina ai foʻi lou loto ma toe faaolaolaina ai foʻi ia se mea na tuuina atu e le atua iā te oe, and just as they stepped out in faith na o mai na tulaʻi mai i le faatuatua ma faataunuuina le faaliga na tuuina i le atua iā te laʻua le ua faamanuia ai le atua i le tele o polokalame ese o tuuina atu i luga lenei auaunaga e faamanuiaina ai i tatou And so for me too, I've been so blessed by the different programs here on
our Global Kingdom TV channel service. Ane nisi fe o nanga eselo fifia ya o ni mafutanga te vai to fai me deliverance ona talitonu upole tua. And we thank God for Pastor Mike and Sara. Evatuli nganga fafitai ya Pastor Mike and Sara ona ole utita ina ole paalinga mai le tua. You know, I also honor Senior Pastor Bureta and First Lady Lise, your Amen. spiritual parents Praise for God. supporting the vision. Ma I would say papapai po eletua ona ole lotu tua waya mawe o lua a wale patino nai ole faalinga ole au na sui na mai ole tua. Ai mese lava i loo mawai te tutongi i le tino nei. A wa tatu wa ai i le tatala i le tua le lani. E Praise ka God. paa mai ana paa manuianga. E me no only ua paa manui i nai o lua e aina le kalisia. Ai mese o loo nei tangata. Ia Praise mai God. sue pāwe la langi po. Pea lava sue pāla langi o lo paa longo mai ai. Ia le tasi nei po kalami. I know that God's word does not return void. Afmai e alula na upu e leto e fo e mai. E lono winga e alu le upu le tua e ngā lue i le loto o le tangata. Ma tato te vai foi e ile taimi e fua mai ai ma tupu tele. Ia una toe a vea fo i la na tangata ma faa manianga i le toa tele o nisi o tangata. So I want to say thank you, Pastor Mike and Sara. For tonight, ai le tuitu ia te fo'i e se mana onga le tui nātu e mapaina lua mai e tufa mai i be whaasoa mai fo'i le whaalinga na tui nātu e le tua. So before we end our program tonight, I want to hand it back to you both. Le iei lava te tine o lo loto o lo o lua mani na tufa mai le afi afi te whaasoa mai o le whaau mai na le kata tō. Ia, whaftai lise te ilo lewa lama whai ur tātou Amen. por kalame nei afi. Ai o le vaenga le fia o toi stala i on tot foi le tina ia ono o whaingapa anga tātou Global Kingdom Amen. TV channel ia manisi o uso li tala le lei Praise ia e mai God. se foi o i lātou na sosoni ina le tātou o nanga mai lava i le amatanga si o mani taimi. Ia e mai se foi o le fesota inga ma le ma oe to fine tu lo o pa ia faltala lei mo pa ia fale atunu ia o masani lava tatu tala o no tatu maftanga o le fesota inga lea ma le nuu pa ia o le tua po Israelu e mai se foi o le usua au auna le sunga ia Vincent Smith ia po tatu fita leo mwhai e ona whatau no ina tātou whainga paanga. Ia wālawa le momoli na mai o tala fou i mea o lo tutupu i totonu o le malo Israelu. Ai mai se o le asa iai lalo o le vaenga o le misiona o tātou o unanga le malo Israelu. Amen. So e momoli ato ele nganga whaftai tele. Ia te oe to fine lise mai se fo i o le tautua i le li i malon fina ngalo. Ia ua whailava oe mwhamanuianga le tino ke riso, e meise o leo whatuatua. Whapea fo i le uso au auna ia Vincent. Ia leua mwhai ona whataunuina pea tātou whaingapa anga. Ia ua lava le longolongo ina ona i o tātou tangata Samoa. Ia i mea o loo tutupu, e meise fo i o mea umalava o link i le awhionga pa ia le atua. Ia o loo mwhai e fo i ona maua mai sef soani, ma ngai atu i lungo le tātou au nanga. Ia a wao na i o tātou tangata Samoa. Mea lea, whaftai tele Lise, e mes foi Vincent, ma le tātou a inga o le whaso manuia. Ia ona le tātou whaingapa anga, e pei ona taltalanoa atu nea fiafi. Ia le tino ke riso e leo pa ia ma leo whaatuatua, a toto e le atua se mea le leilo loto, e te fia ngalue ei le malo le atua. Ia e le tai lava o na o le lua pasene le visiona ma le whaatinoina o le tātou au nanga. O la iei tangata o lo fia ai. O la iei tangata o lo tau sa iliani mea nofo ai. O nei matou pito nu lise nei o tau un mea o lo iei le tātou whalwhasala lau. Ia o lo o whai ai le Monday soup.
o ngalue ina e kalesia I nei o tau o le ale ta ua le kalesia o ino na whapupula I le tua I maua I le a ngai mai o le au homeless le a ngai mai o tangata e le eini mea no nofo ai le eini mea ai mana o mia le fesoasoani e o lava I le longolongo ino I la tau I le tala le lei. There is a need out there. Le tino ma le au tino ke wiso ma le au whatuatua le nea fiafi. Ia a tutoe le tua se mea le leilo loto e te fia fesoasoani mai ai le tatu au nanga wale le tino ke wiso ma I la tau lo mna mea soasoani. Tasil nava enga le au nanga Global Kingdom TV. Ia o le fesoasoani ino le au mativa. Ia maise o le au homeless. Ia mai la tau umalava whapena. Ia pe yo se toe tali atu lea Lise le nea fiafi. Ia e to atu lo tina. Amen. I believe we are nearly at the end of our sharing, but I praise God because I have like 2 questions here just to challenge you as you are tuning in. Ia ila whafonga mai fo isa moele nei tūla. E lua lava ni fesili wa apea fo I ona tatou mawhauwhau ai fo I pe a umatu le nei pokalame. You know, what difference are you doing until Jesus returns? O iai se swinga lelei o lo whapeona e whaia I lo taimi I lo o langa. Ia ai le ito ia fio mai Yesu. You know, it really reflects what we say in the vision of the global kingdom when it comes to preaching the word. I le ola tālai o le tangata. Amen. You know, make sure we honor the time that God has blessed us with. O le tāua ia o lo taimi Samoa. Amen. I know that some of you are watching tonight. O lo iai taleni, o lo iai fo'i tamai mai le atua when it comes to sharing. O lo iai fo'i sau story, ia po sau oe lava ia testimony about what God has done in your life. Amen. Don't hold back. Amen. Don't let the fear that the devil put in your heart stops you from talai or preaching or sharing this testimony so that somebody can be saved by it. Amen. So that's the first question. And then the next one is that, will we be ready, amen, when Christ returns? Amen. Ia ole tapena penanga lea lo tangata. Ia e mese whailo wa ai alo whailo ainga. You know, Global Kingdom TV, you know, we aim to make sure that we honor our first ministry, and this is our families. Amen. Beifo I ona te salatu le whaasoa le nea fiafi with how we started, you know, as a young couple, being married, being blessed by the beautiful kids that God has blessed us with. E amata mai lava le mafutanga whaale ainga le vaai le atua malona finangalo. So as you raise up your kids, make sure you honor the time that they grow up right next to you, amen, or in your homes. Make sure you see them grow to be strong women or to be strong kids for God, amen, child of God. So you honor the time and you honor this first ministry that we have. O le fesili elua, you know, it's for all of us, amen. No, it challenges my heart as well, because I have to really look at it and say, okay, God, whatever I'm lacking right now, faatumu mai e oe, faonga e oe lo taimi, a fai foi wa ova le whewai ma pisi vale. Amen. And it's time to really see if I'm depositing something for your kingdom, then forgive me, but direct me, guide me. Amen. O leo ngā ia o lo tala noa I le atua. This is why praying is so important in our lives as Christians. Amen. Ia whapea na e te talo mo lo ainga. Ia e whapea whai na e te talo lava mo oe. May you pray. Amen. Every day. Ia whai oe ma se tangata te talo ina ia malosi ai lau savali mo le atua. Amen. But if you're tuning in and you are confused or you don't know where to start when it comes to honoring God, amen, then just look at the vision that we have. Look at the scripture to start, because it really challenges your mind. If esilia lava le tangata ahui, asaula Yesu tai au feme ya yao. Where would I be if Jesus comes? Like, am I ready? Amen. Am I even doing anything to honor God? Ye ole tali lava e nofo maoe, but please do something for God. Amen. Ia le atua. Taftai lava Lise. I've been so blessed. Ua whaamoneina lava lo ne tangata le nea fiafi. Ne whaalongolongo atu ai. Le whaasoa mai.
Pastor Mike Masara. O te tonu fo I wa whaamanueina oi. So thank you. Whaafetai sa moa I lo mafuta mai. Whaafetai I lo lo mafuta mai foi. Ia mau ko meni e whaamalosia I foi. Ia au na le tua. O loo mai e avatule upu le tua. E fola I nātu. Pe tala I atu. Pe a o I nātu mo. Mo I tato. My lava. And so just before we finish our program, Tinatia Pastor Mike Masara, ia pe foi ni moli ni alofa anga I moli mai, or anything more you want to say before we close our program? Okay. Shout out to everybody that's tuning in tonight. Ia whapea ona whaatalo whātu ia mawhaamalo lava whawhatai le mafuta mai. You know, please like and share to your families. Ia le nei fo'i pokalame matangofie. Ia pole awanoa fo'i wa tatou maua e whapea ona tatou mafuta I le nei live. So share it to your loved ones. But thank you so much for tuning in and thank you for your support. Whamanuia le atua. Ia, whaftai tele lava Lise mo le awanoa, ia. O le taimi fwele nei e mo le atoia lo whaanga I na I o matou ainga. Ia, mase fwoi o le tino ke riso, le au pa ia ma le au whaatuatua le nea fiafi. Ia I la autou lango, sili la autou lango I tatalo, ma talo sanga, ma tui le langi a wā, ia so o se au aunanga, ma so o se tama whanau sa mo o tūlai tala lei, ma whatinoina le nei the Great Commission, wa mai e Yesu tātou te o ai, ma wa ese ele fefe, ia e tala I atu tala lei. E whapea atu stala Lise le fiafia me se mai mo mai sio tātou atu nuu. E le tautulia e te angai mai nei, e le tautulia e se ia whai atu lau whai whi au e te saungi, e te launga I toi kalesia, e te le tau whaatali se I profeta atu se tangata I te oe. O lai whaatali mai le anganga pa ia te oe Samoa. O lai whaatali mai le no whaali I o le tua I te oe. Ia e te tali atu I le wala aua le tua I te oe. O nā ngai mai lo leo le tua e wha ofu oe I ona manuia. Pe ona moli mauma whaasoa atu le nea fiafi sa mo le atu pele. E le whaingofie. E le whaingofie le wala aua le tua. E le whaingofie fo le nei assignment. Le nei whaalinga wa mai e le tua. E mana o mia la au tau te talo. E mana o mia la au tau tapua inga. Ona e le o se mea whaingofie le sailinga o le mana, o le upu. O le upu o le ola, ina ia manawa to I le ola I o tātou tangata. Mai se nei taimi e leo toi whaingofie, o le nei vaitau e leo toi whaingofie, wa o leo ua o I le taimi e whaataunu I na ai folanga le tua, e pei ona tūsia I lana fionga pa ia. So e le ila se mea e whaate ia I tātou, pe e ofo I tātou, o tātou o tangata whaatuatua, o tātou o tangata talitonu, ia manatua ai le whamalosi ma le whamuia Paulo le kalesia I Filipi. Muia e oti o le li. A wa o lo ola o lo manuia lea. Ia a o le oti o lo o iake riso lea. So oti tala lei tala wautu lai mai. Samoa ala mai. O le tātou assignment lea wa mai e le tua ia te I tātou whaolaina nganga mo le malo le tua. Ia ma tātou alolofa I e matitiwa, whawhanga I e fia ai, ma wha ofu I e la tau te fia maua le mawhanawhana. Ia wha umato stala le nea fia Lise, whaftai tele mo lo taimi, me se fo I leo so au auna I a Jake Misa, ia mo le wha unoina fo I taimi. Pei ona tala no atu Lise, o lo o tā pena e le atua mea umasa moa, tala vau, urunga lii, ia le aupa ia ma le whaatuatua. Le ase mea nei wa tala noa toa I le tua ia te oe. Po le ale whainga tā, o le ale ma mafa o le avenga. O le whaatali mai le nofa ali o le tua mo oe lau tali atu wala aua le tua. Ia, whaumatoa upu le fiafi, manu ia tele si o tātua atu no pele o Samoa,
au auna le tua ma au whainga luenga pa ia le tua whaaftai tele ni e fiafi tapo inga mau Samoa mai maunga tele se ia pa ia maungaiti whaaftai tele lava whaamanuia le tua ono Yesu. Amen. Thank you, Pastor Mike. Thank you, Sarah. Whaafitai sa moe lo mafuta mai ia whaamanuia tua. Ia ai awana ingalo o tai hau foi ka a tātou au lia le alofa o le tua. Tune in mai, there's a spiritual breakfast helping you as you go to work. During the day, yo manawai fo yo ngaluenga ia e mese fo i le tele o onanga por kalame ese le onanga Global Kingdom TV channel. It's a mafuta mai ai e faa malosi ai fo i oe i la o ona e au tato ia i le nei la langi le tumau. Also next week ule a toi a mata i nā toi fo i le onanga a le por kalame o Israel le nupa ia i le onanga le Global Kingdom TV channel pe a tātou au lia i le alofa ma le anga le lei o le tua. So from us here, we want to say good night and shalom, shalom. Praise God. God bless. Te whaasai fua.